Nastavak. Kako, Mary? Zašto? Zašto se ovo desilo? Prošla je godina. Annie se upisala u baletsku školu. Još uvijek je snimala za YouTube, ali počela je da snima nešto u vezi baleta. Na Mary nikada nije zaboravila, ali nije ni toliko mislila na nju. Zato što to je samo tužan podsjetnik da je nekada imala prijateljicu koja je umrla. Koja je bila najbolja prijateljica, uvek i zauvek. Našla je još mnogo prijateljica. Stalno im je govorila da su joj najbolje prijateljice, ali to nije bilo istina. Najbolja njena prijateljica je bila Mary, koja je nekada davno umrla. Kada se sve to desilo, Annie je bila 4. razred, a Mary 5. Annie je sada 7. razred, a da je Mary živa, sada bi bila 8. razred. Svi znate. Annie je i dalje patila za Mary, ali nastavila je svoj život normalno, kada se nikada to nije ni desilo. Ali nikada je nije zaboravila. Ćao ljudi. Gledajte ovo. Tada. Malo radim balet. Moram da idem na trening baleta. Ćao društvo. Ćao Annie. Ćao. Ćao Annie. Ćao. Ćao Annie. Ćao Annie. Ćao svima. Au, Annie. Što ti je, Annie? Još uvijek mislim na Mary. Da. Jako mi je žao. I meni. Jednog dana, kada je Annie došla sa treninga. Moram da vidim kako izgledam. Ok, moram da snimim jedan video za moja večernja rutina. Ćao svima, dobrodošli u moj novi video, a to je moja večernja rutina. Pa krenimo. Eto, snimila sam video. My night routine. Mary. Ja sam Maryin duh. Nemoj da se plašiš, priđi, neću ti ništa, samo ti moram nešto reći. Mary? Moram ti reći, ti si kriva za sve, ti si me ubila. Ti si ta koja me je ubila, ti si za sve kriva. Da tebe nije bilo, sve bi bilo okej. Moj život bi išao dalje. Ja sam sada samo obični duh. Niko me ne vidi sem tebe. Zato što si me ti ubila. Ti si kriva za sve. Ti. Ali kako ja, Mary? Ja te nisam gurnula. Ja sam te molila, hajmo u ćošak. Ti si rekla da je u ćošku dvorišta hladno. Ti si uporno htjela na sunce u sredini dvorišta.
Moji vršnjaci 5. i 6. razred su se ganjali, trčali po dvorištu i mene su gurnuli. Ti si preživjela, ja nisam. Ti si kriva za sve. Da te nisam slušala, moj život bi još uvek trajao. Možda si malo i u pravu, Mary. Ne, nisam malo, nego sam stvarno u pravu. Ti si za sve kriva. Ti! Nestalo je. Kako? Idem da spavam. Molim? Gdje sam to ja? Zdravo. Tko si ti? Ja sam Vila. Ja ti mogu pomoći. Da, moja prijateljica Mary je... Moja prijateljica Mary je... Sve znam o tebi i o Mary. Okej. Da, ali da bih vratila Mary u život, morat ćeš učiniti jednu stvar. Koju stvar? Nastavit će se.